kaisa sari kaham jotono saito mana musung ba khana sini taklai ni goplai na rakha sabong khana sabong thotong kha ang puilano sini jaga joto finalist tongnai no or manjak final joto finalist no jotono khabai khubbai hambai ya phone musungo tai borno sana musungo joto winner nai kheng ba winner ya competition to har jit tongono apply kesen tongono out back khabani ni kogya omo kaise yakili kaise singor ni bagai boiri maka hadi bus kama na robote bo bus kama kujogo kana ni bagai ya appreciate hadi inga sing nailena sinita klaini audience Mr. Aitorma 2019 Audience Choice Award Sabo Manka Abone logi Miss Aitorma 2019 Audience Choice Award Sabo Khana Abo to social media ni bising te jotono like rewine voting rewine kawan khairmani dar ko Saiman bhai na jara social media ko tongnara bor joton Saiman bhai kana je sini Audience Choice ni award sabo ko playing khana hadi inga sing lam solayana Mr. Aitorma 2019 Audience Choice Award sini contestant number 4 Mr. Johnson Deborma Audience Choice bini social media wo voting man ka bo 1k so abone bagai singborno apply nei nyo tongka Audience Choice bini logi tongo Miss Aitorma 2019 Audience Choice Award abo manka sini Miss Lisi Kaipeng contestant number 5 ang boy award ya phana ni bagai sini on jaga manjak phainai tongo Subhendu Deborma bono fain sanai ang stage o kawinai bono member pajan bagai sini o jaga tini amona pandana nai thotok ke award khairka jury member ang bang sanai sini stage o kaphagyan ka chawon hanai ne Judges Vidya Joy Deborma Judges Mamita te Judges Parvita pero kamu kani lang sa pasapani di bakit 2019 Audience Choice Award Miss Aitorma 2019 Audience Narok yang hakor pani chaya ui tahan intung please Mr. Aitorma 2019 Audience Choice Award Mr. Johnson Deborma Oh, belai kena audience room ni naik tukar masih kan batai sana sekokri belai kena naik tukar kana borong ni support aku ni bagi ni borong tini award borong mangsa tebo kabang mai award tong ko seng hanai lai ne jotono khatik dik lai ja haibano je mai aro borbo khata bai di borong ni bagi bo jotono bagi na sokat tong kona janai kiri jotono palkhai ya bakoro bai de Adinge sing borong namanya perform lainnya awalnya lagi sini next category tonggo Aitorma Photogenic Award awal sing photo ni bising dei borno selection khaijago
tai nol news kango tongo taklai ni Mr. Idolma Photogenic Award Manka Mr. Subhajit Debbarma Takuk Subhajit Bini loge Miss Idolma 2019 Photogenic Award Manka Miss Sonusri Debbarma Sonusri Debbarma borok movie rogo camera rogo photo rogo ke belake naithok mone tu rokawo hela na sigi bodale naithok no hela na ao Muchang Bidda Joy Debbarma nang korunai Miss Idolma Photogenic tai Mr. Idolma Photogenic no sokai japanan go Aboni logi cek aja saklai mo sini jara Photogenic Award winner nai ro borok rupees 10,000 worth ni photo shoot manai portfolio photo shoot manai आज से एक नया फ्रेंड बगे आंक कबंग नाई मिस मामिता Debbarma no सब करो ना चेक सोका जा फ्रेंड बगे ao belai kheno borok photo studio photo bujana bage 10,000 khlai borok kaisa sokar mano photogenic ni kaisa borok tebo naithok khlai nuksa gana magazine dogo khatlayo Norok ni ya pakhoropon itabung chawi thaka Kachusung balera naithok borok Mr. Idolma Photogenic kai Miss Idolma Photogenic man horok lido balera hambai te ya pardai chances nubo I think next award nai lena Mr. Idolma 2019 Personality Award tai Miss Idolma 2019 Personality Award sini taklai bisini Mr. Idolma 2019 Personality Award Manka Mr. Biswajit Debbarma Come on, big hand, please. Bini loge Miss Idolma 2019 Personality Award Manka Miss Kusum Ria और सोका नया फनन बगे sini jury member Miss Parmita Ria no kobongnai borna chestai boram ya fनन बगे Judges ni bagay te manai rok ni bagay, please. Once again, big hand, please. Hai dinga sing borna ses kan moni agla na lena Hai next sini Best Costume Award Idolma 2019 Best Costume Award thabo maka Sini Idolma 2019 Best Costume Award Manka Mr. Kamesh Debbarma Bini loge Miss Idolma 2019 Best Costume Award Manka Miss Pooja Debbarma
kobongnai sini ojaga manjangnai sini official choreographer tai groomer sini je Sony Miss Julie no kobongnai ang osokarnai after present babi official fashion groomer chúng ta tới sini ubono balai nai thok na Miss Julie Deborah bono koi nai berkesokat ya dari bagi Balai dah hambai, sokat siapa dah itu, teh sokat mana itu, balai dah hambai. Hajinga singasuk taile relian woi taklai bisini Miss Aitorma 2000 award tai Miss Aitorma 2019 sabon kha isa sabon to ta saja mannai selale Saya melihat sabda ning no tabung no saya malah sini bekau dik Zasa serba saya mana na total count nengai marks nengai sabuk mangka borokkan saya mi aku dokok kri sini jengdal no yakka gromani sini juro no tewsa hamai mar phiro sunggo belaikan kon mana mongo tongmani sabono songya sabo bokaplaing no sunggo tabuk no sai mano je sini taklai Mr. Aitorma 2019 award te Miss Aitorma 2019 award sab mangkha Fadinga seng nalena Mr. Aitorma 2000 award mangkha Mr. Subhajit Deborah sab mangkha Mr. Subhajit Deborah photogenic manai no bo mangkha hisble na Miss Aitorma sabongkha nong bekau song ma dangkha nong ni bekau song ma ni da Ciri Mr. Subhajit no kabising bising cowok itu nih para musuh tong yak di sana. Baksa di saya beli ya. Ini nih salah jodoh di saya kira sini. Thank you, lovely audience. Miss Aitorma 2019 award taklai bisini bagai songjaka Miss Pooja Deborah Bisi burung-burung ya haino taklai bisi hoba Miss and Mr. Aitorma title ni loge borona 10,000 rang rozako 10,000 each abor loge borona rozako crown kai chef sini Miss Aitorma 2019 dai Mr. Aitorma 2019 ni sponsor ka Oxygen Diagnostic Center bine MD Mr. Chiranjit Deborah Tini orang kai manja kai ni bagai suno kobogo sini borong benang zai tongai Japan angkang borong benang bagai sini je guest nak kai tongai orang jaga pana Japan de bawa ani kaka ham tai siapa Japan orang sawo je kaplan na aja enggak sen kobogo na sini jury member orang no borong no
boroni sokat yapar nani bagai crown jo harap tam juru nang kobong nai borono crowning ai boroni award dog yapar banyak bagai Koroktam judges sokro koine borokno korki sokati apotani bagai. So ladies and gentlemen, sung mankha Mr. Aitorma te Miss Aitorma. Tabu Mr. Aitorma te Miss Aitorma borokno crown rejak nai. Te borokni sokati apotak nai. Mamita crown ready tai paramita mai bicara koi nai korno saya di mana bagai ses bashi kanan bagai sekarang ses kan negara bisa ses Last, the carnival last. Baki participants from now, Ivo Pingine, give check go yapar dia, finalist from now. Sini taklani Miss Aitorma by Mr. Aitorma no. Photogenic personality, jara tight dress, borong ni sini mungni karibo, borong ni rang maribo tonggo, abu bo ya pada zaman itu no, abu na karibo sini baki jara participants tongai, borong ibo pingine gift hamper ya pada pakai kobogang sini official tongai no. Ibu Pingine, give him whatever panjang bagai. Jodoh na palke ya pakro di. What 1,000 rupees ni baru give him pada zagai tunggu. Jodoh yang kau finalist, bagi finalist tunggu. Apply ya apa tu tonggo no lang mau. Aipan angmu sungo bawa ani kah angon sugo baru jotoh na tu tangne lang mau deh kanti himi thaga nang nai. Bela ke hambai ini bela ke no toktoka ke boni khatuma ke boni wansuma baksaba imam kupulung kha baksaba imam kumliana haibano khathina ni kokre buskang ni salo tebo buskang mo tebo thina mo tebo kaham khai life no langmano samai bantho ini ni panda asin joratino tabuk paithak phasingo sini pandano pairi Rowana, boot of thanks, Rowana. Boot of thanks, eba paithak hamba yapar